Seberai kiriolo pecah celana si bawah loncena. Ini na moto, ma. Magay, ini na moto. Ay, lo naman na, hindi naman re. Yan na mo kurang yung moto buang bawa hindi niya moto. Hindi naman re. Siapa nih? Wih. Yo. Mana subuh? Loh, kan naman na subuh ini, kurang naman na subuh ya. Mana kasih mu tema puasa? Kurang naman na subuh ya. Mandre subuh asa mandre mak puasa baja. Iya, kurang naman na subuh si pamaku. Tarunan anak kedakak mandre. Ambo, wag kadaga, kurang naman na subuh si pamaku. Jangan aku dem elok. Iya, mandre subuh nih. Manda subuh lah, dia nanti manda subuh tahu tak tutu nih. Hah? Tak tutu nih, dia nanti manda subuh. Oh, deko mandre subuh. Pura nak manda subuh ya, tak tutu nih, dia nanti di manda subuh. Jadi dek no puasa. Agak ya se, namu dek tanda subuh puasa toki. Mbak, lagi lo katega? Hah? Lagi lo katega? Kalau ke bulan kok doja. Katega tuh yang maru jambu? Hai, Katega tuh yang maru ja? mana kamar roja? Lo kalau bulan kok doja. Oh, percaya kamu? Wah, sini. Karena turun-turun. Keme, Iya. agak perlu tuh. Akan perlu tak? Ya, ketongan roh seperluku. Ini ga Pak Dojana kurang siji. Oh, dojana masih pacoy tasen. Yo, iya. Magami mengi. Anu aseng. Kamu lah tulun roh jakawat di ma melele ki matu loka bakko mangari. Manangka? Apa mana malu pula ada nases. Oh, dek nawat ding apa kami tu ketentu anak kata segupan abat tahu he. Mana kau yang madono makuki? Malu pun kata seding. Dek pa kau tu apa buka tahu he. Oh. Oke, ka na. Oh, masih mana pale Pak Doja? Melek makuna suruh kit lau bang na nape tete siaga. Pila na mapuasa atau na matuani na panas sa kapan mapuasa. Magi Pak Doja nama manoko-noko. Ya ro ada nuer, kenapa jangan lo suruh kit lo bamaile. Apa malu pula dan kapan lo buka. Nah dia pernah dapi utun na. Lo kami sige masolang yan uta. Kumpawai we. Iya, cina piu lo palicengnya. Iya masih mana di?
Uy. Ama aku. Dek, Ma. Nakabar ako mampir jampu. Sampai bawah, Ma. Dia nggak mau puasa teh. Di mana buka? Hah, sama aku lo mandre. Lo mah kumpi nan rami paning. Mana aja ku nandre paning. Oh iya. Ciao. Ah. Napa jitu sih nana dina sandal ya? Ko joka ye. Kami sandal na. Kamu ye. Mana kana ke sandal iga sandal er mala. Nakama sandal mai. Ada pe ko mai vita ge pena kami sandal te ngari mala sandal er ala ye. Tega ko mala sandal wasa. Tak mo ko mala sandal ye. Bos mandola de mutana ya. Ya, mala sandal ye. Makin aku tuh, nu cala mapaku, pan rasa-rasaan itu nanai. Macam ka sedih ngaji ba mala sandal masih ye. Oh iya, cocok itu. Baru dia nanya malaga kan tahu. Kita suruh bani pale sui. Tepang ngajar ni, kada aja talen na pay tahu Sedih macam lah daji. Mala sandal pun sinya dai napa tuji kau, lo napa tuji to ka sedih. Chen. Anu susurengeng sapa-sapa ya Pak Pangaji. Oh, untuk jadi Pak ya. Si Jiro. Oh, sige. Pak. Kama katu rong kotana. Raupe. Macam ada ro apa lah. Oh iya. Apa lah. Itu bisa apa itu? Apa nih malenggok lado bacana? Ya, ya Apa? Papa dah lendrong itu. Sini na tahun lalu tas sekolah mana? Babuan lengeng. Yang malenggok itu bacanya. Makan jaya, di patung ngoleh itu di. Malenggok. Apalah tahu Pak? Cocok. Ya nanti matu, tani pe matu di. Bah, cina aku may hubungi rong. Oh iya. Ala raupo. Kayak itu Pak, may raupo malam pe sungai to. Oh nih. Ya. Iya. Ya kan apa itu lah rau? Iya, rumah ya segi bang kumis tuh. Oh ya bang kumis bisa. Mampu itu belum sumi nah. Iya bang kumis bisa. Ya, rau apa kami asen nah? Raupo si tengah gerta tuh tahun na tuh gara-gara kumis nah. Ya, tahun na ro. Oh ceri gerta aku nalena. Lalu bawa. Dan ceri gerta aku berarti mengal ya Iya. Oh iya kan apa itu lah? Oh iya. Tapi biru apa itu pedang? Assalamualaikum. Salam. Ini petaka. Angga tuh perlu. Hei, suruh-suruhnya aja sapa apa pangaji dan pakai ku masih gina ya sih. Oh deh, mangko pengaji kamah. Awe jaber. Macelo papa dah wae ko man. Ya ko mengaji. Asalnya nama? Alamat aslinya nomor 2. Kayak kan Pak Jokai Oli. Banyak telepon nih. Ya apa telepon ki tidak ko telepon ki. أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Nah, kita serengi mat telepon nih. Halo. Halo. Angga tuh kareba, saudara. Kareba mata anja, saudara. Aku kan dulu tuh. Ano gak tayo ro, sapa-sapa pangaji nama Karakawa. Kan kota aku pangaji waktu tuh ada taleja ko na malango pada lenrongnya tuh kok apa aja tuh ya tanah seni. Iya. Oh. Nanti aku kekal ku Sulawesi saudara. Kaki pa aku kue. Kakakku Kalimantan. Kakiku Kalimantan.
pura tuh ni pada tayo makarakang ko ta ako macolo pa pada ano wae ko mangaji ada dah malango ya sila masih na laloy ko rumah ganit mana taruh lengo nakakipay ko Kalimantan tuh iya kakak ko Kalimantan mana liso ni mesi ano cinampa mai abise-bise ni aga abise-bise oh oh iya ya apa pala saudara nih iya makasih banyak assalamualaikum waalaikumsalam Jadi maga nih jaji nih ramai ke pulang kota. oh jadi mang tapi ini nasuruh letek kurang lo masih Aga ya sekedar ini nauli lolo masih gila kurmai. apa kayak Kalimantan Minugati ang boy, na maganang buko na mapusa tumay, ada di tumalo yung malandra makatu. Ada kesedih. Tanah satu bipang boy, maganang buko na. Hawa na bepay na.